Image PAODAM ming tabiri basungbo Yunam Anuradha Devina ikono krumzari. Housing Maroiba PAODA. Union Minister of State for External Affairs and Education Dr. R.K. Ranjan ki Jan Arsivate Yatra ngasidagi hawkray. Urban Mission ki makada khangabokta paikhaliba project sing Union Minister of State for Steel and Rural Development Sri Fagan Singh Kulastina yengsinkray. Municipal Council singi Mikan Bidhan Sabha Mikan Mamangda Pangtok Trabadi Kongzang Sangsilagani Haina Rambam Ormilana Pondokre. Azadika Amrit Mahotsav Defense Minister Rajnath Singhana ngasi New Delhi da Hodokre. House Pausan Pizadi. Union Minister of State for External Affairs and Education Dr. R.K. Ranjan Singhage Jan Arsibar Yatra ngasidagi Manipur ge Maugetage hawkray. Manipur State ki oina ngasidagi state asigi district kyada by road chattuna mafam adugi praja sangha hakthingna unaduna wari watai sanaba prajagi awa anada sarugyagadaba thoram ngasi Maugeta BJP Manipur Pradesh ki lusangba kya minister MLA kyana taramna oktuna kudon port kya piduna khongsa chatki. Nagaland ki Education Minister na Luchingba Tim Amakaloinana BJP Nagaland Pradesh ki Luchingba Gyana Dr. R.K. Ranjan Bo Maugeta Fawutilake Matungda Union Minister of State for External Affairs and Education Dr. R.K. Ranjan Bo Mau Police na so opagaloinana Mauge bus parking da Miamge oiba mepham amasu pangthoki. Mepham maduda Union Minister of State R.K. Ranjan na wanganglatuna hai Prime Minister Narendra Modi amadi BJP ke National President JP Nadda ke North East Chakhatana India Sakot Payaro haiba adu thabak oina onthongnaba khongthang kya paikhalapage sarukama oina khongsat ase pangthokpane. Khongsat sida miyam ge award apa yengsinba kaloinana makhoi ge yaifa thorang kya paikhanaba honagane. Aina laglibase aibu opio haiba nate blessing pibio haiba lakpane. Handak Prime Minister Narendra Modi na Council of Ministers sing hapraba matungda August ke tang taramanga loiraba matungda nasana sagi state ta praja sange blessing lauruso adu natragade na ki duty da mai pak loi haiba adu ki damak praja singdege blessing lawala kone hande supongdoke. Amaramda BJP Manipur Pradesh ke oina nupi president oina hablak liba ase Manipur ke oina hanbane. Nupa ngagtana le tawraga leiragadi society asida imbalance oi maram aduna nupi sangbu chamanaba miyeng ama thambaga loinana nupida henba sakti pi kadabne haiba adu thabakta onthokpane. Thoram aduda BJP Manipur Pradesh ke President S. Sarda Devi Minister Lukoi Lok Sabha ke MP Lorho S. Phojesu sarugyakhi. Masida maximum flexibility like Academic Credit Bank hangre simla tanja sabde koi loina nei nasi masi mayam se COVID pandemic lakas ka physical participation of education si yarakta dana digital online mayam lakas da Pradhan Mantri e-Vigyan kaida tawraga hujik se online da ako ko phamna e-Glu na UGC na aduga SCRT na tongan da stage da paikala ina singse masina ekoi awang nokta leiba ekoi mirol sina se masida proper education new education policy ki makada lakanda employability creditability problem solving students will be trained will be educated. COVID-19 pandemic asi Manipur da haukiba pungkumari da mioi chamriga sumna ahum nauna positive oiba thenakre mioi taruk na lekhidre. Nauna positive oikiba sing amadi lekhidaba sing ase tharaga status ge apunba COVID positive confirm case masing lakh ama lising nipan chamapan nipunipan yaure. Lekhidabana lising amaga chatre kunithoi sukre. Pungkumari asida mioi lising mari chahum kontra taruk test
तौखिदुना स्टेट सिदा पेंडेमिक असे हौबदगी ngasi phawba अपुंबा मियोय लाख 13,54,558 टेस्ट तौखरे कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट असिदा हौकिबा पुंग कुमरीदा मियोय 13 नौना कोविड पॉजिटिव ओइबा थेंगनकी पुंगफम असिदा डिस्ट्रिक्ट असिगे मियोय 119 टेस्ट तौखी मकोई लेंगा के टेस्टिंग सेंटर दा मरपुदरा निपान जीवन हॉस्पिटल दा कुनिथोय एमदी इमा हॉस्पिटल दा निपान टेस्ट तौकिबनी मददा मियोय 12 ना लेंगा के टेस्टिंग सेंटर दा अदुगा अनिना जीवन हॉस्पिटल दा पॉजिटिव ओइबा थेंगनकीबनी मालेम मसिदा कोविड पॉजिटिव ओइबा मिगी मसिंग कोटी कोंड लाख मरफुनिपान लेसिंग हुंबुद्रा चामयांखै मरी सुख्रे हाइरिबा केसिंग असिगे मनुंगदा मियोय लाख निपुमदोय लेसिंग मरफुतरेड चामयांखै निपान लेखिदे अदुगा मियोय कोटी लाख हुंबुद्रा निथोय लेसिंग कुंथ्रामापन सुमना हुंफुनिपान नारामदगी फखरे पेंडेमिक असना मलेंगे मनुंगदा क्वाइदगी हेना पॉजिटिव केस मसिंग याम्बा लेबाक असे मियोय कोटी अहुम लाख हुंबुद्रा तरेट लेसिंग कुंथ्रा तरुक चमापन मरफुतरो पॉजिटिव ओइदुना यूएसए ना हंबा पोजीशन द लेडी इंडिया ना केस कोटी अहुम लाख कुनिथोय लेसिंग यांखै चत्रुक हुंबुद्रा मापन थेंगनदुना अनिसुबा पोजीशन दा अदुगा मियोय कोटी अनि लाख अहुम लेसिंग हुंबुद्रा निपान चमापन मरफुतरुक थेंगनदुना ब्राजिल ना ओमसुबा पोजीशन द लेडी इंडिया के ओइनदी पॉजिटिव केस लाख हुंफुमदोय लेसिंग मरफुतरा तरुक चनिपान सोमना मंगा थेंगनदुना महाराष्ट्र ना हंबा पॉजिटिव केस वांगबा स्टेट केरला ना पॉजिटिव केस लाख 53 लेसिंग अनि चमरे 33 थेंगनदुना अनि सुबदा अमदी केस लाख 19 लेसिंग 19 चमंगा 19 थेंगनदुना कर्नाटक ना पॉजिटिव केस वांगबा अहम सब स्टेट ओइदी सामा प्रसाद मुखर्जी रेडबन मिशन के मखादा पैखटपा खंगबो के रेडबन क्लस्टर के प्रोजेक्ट कया यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्टील एंड रूरल डेवलपमेंट श्री फगन सिंह खुलास्टेना यंगसंख्रे मिनिस्टर की यंगसंग खोंसद अदुदा स्टेट रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर चोंगाम बिस्वाजित अमसुंग मरिलेनबा डिपार्टमेंट के ऑपरेशन सिंह सुलोइनखी ते मदुना खंगबोक वाटर सप्लाई स्कीम के ओवरहेड वाटर टैंक संगायुमफम वाटर सप्लाई स्कीम के ओवरहेड वाटर टैंक अमदे तेंथा ग्राम पंचायत के हेल्थ एंड वेलनेस पो प्राइमरी हेल्थ सेंटर दा अपग्रेड तौबगे थबक थरम सिंगसु यंगसंकी यूनियन मिनिस्टर फगन सिंगा लोइनना मिनिस्टर बिस्वाजिना इबदौ थोंगजु लाकपा कम्युनिटी हॉल दा पंगथोकपा तोंगान तोंगानपा सेल्फ हेल्प ग्रुप सिंगी इंटरेक्शन प्रोग्राम दसु सरुग्याखी मणिपुर स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन MSRLM डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ना सिंखिबा इंटरेक्शन प्रोग्राम अदुदा इम्फाल ईस्ट के डिप्टी कमिश्नर श्रीमती KH दाइना अमदी अदई ऑपरेशन सिंगसु सरुग्याखी इंटरेक्शन प्रोग्राम अदु लोरबतुंगदा MOS श्री फगन सिंह खुलास्तेना पाउमिसंगदा हाइखिबदा लेबाकसेगे अतई मफमसंगदगे फंगबा रिपोर्ट के मतुंगिना मणिपुरदसु सेल्फ ग्रुप यामना लई हाइबा खंगले सेल्फ ग्रुप संगसना स्टेट असेगे एम्प्लॉयमेंट हेंगदहरमदा खुदोंगजाबा फंगलगने सेल्फ ग्रुप सिंग हेंगलपा असे लेबागसेगे अचौबा अचीवमेंट अमने तोइदोंना नुपी ओइबसिंगी दमक्तने हाइरदुना मिनिस्टरना नुपीसिंगी सेंथुंगी फिबम फगलबतदा नुपीसिंगबो शक्ति लेहन मंगमगने हाइबसी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजन अमने हाइखी यंगसिंग खोंगसतुगा मरी लेनना मिनिस्टर बिस्वाजना हाइखिबदा ngasi यंगसिलेबा प्रोजेक्ट सिंग असे रेडबन मिशन गे मखादा रूरल एरिया सिंग चौखनबा पाइखटपने प्रोजेक्ट सिंग असे अप्रूव तौरबा ब्लॉक सिंगदा मतम मतम के ओइना पाइखटपने एडिशनल ब्लॉक ओइना ओखरुंदसु अथोपा मतमदा पाइखटपा होरगने हाइखी कमिटी ऑन सिविल सोसाइटीज कंगलेपा CCSK अमदी यूनिट ऑफ प्राइवेट प्रोग्राम इन द प्राइवेट रिहैबिलिटेशन सेंटर कंगलेपा मणिपुरना ममंगथा जुलाई तंग 18 मास वैक्सीनेशन एंड एवोकेसी प्रोग्राम इन द प्राइवेट रिहैबिलिटेशन हाइनमिंग थोंदुना रिहैबिलिटेशन सेंटर द लेबर म्यूसिंग कोविड वैक्सीन कापथोपगे थबक चथरखे वाफम सिंह असे कमिटी ऑन सिविल सोसाइटीज कंगलेपा के ऑफिस द पंगथोपा पाउगे मिफम अमदा CCSK के प्रेसिडेंट जितेंद्र निंगोम्बम न फोंदोखिबदे महाना हाई प्रोग्राम असे जुलाई के तंग 18 दा याइपोपा रिहैबिलिटेशन एंड चाइल्ड केयर सेंटर क्वाकैथल अखम लेकाइदा अहनबा ओइना हौदोखे
program asigi manung chana tongan tongan ba district mari haibadi Imphal West, Imphal East, Thawal amadi Bisnupur district ke apunba rehabilitation center kuntare ke mioi chanipan humbudra nipanda vaccine kapthokre asigumba vaccine program ase kapthoktuna lakpada concerned DC sing amadi health department amateng bigbi rapaki damakta so organizing committee ge maike dege apemba phungdokle hainasu jetrinda ningomamna makatarakle Houkiba tang taraga mapandagi Union of Private Rehabilitation Center apret kanglai pak kusun naraga manipur da lairiba rehab tawriba mayam sing sigi manungda lairiba under treatment tawduna lairiba isana oksing mayam sing sibu covid laina di ngakuna nabagi damka vaccination kapa digi mass vaccination and advocacy program adu hoi ahan phase ki dusin jagre hairiba phase ahan basida khoi Imphal kanogi Valley da lairiba district mani da ahan khutha jabani Imphal West da khoi rehab tara treta khoi lairiba treatment of dunariba changa gani fu daru Imphal East da rehab hum da sam humda ni pan aduga Bisnupur da rehab ani da mi mogra taru Thawal da rehab to hum center hum da mi yakini pan sumna punna khoi yang punna rehab kun ga treta chanipan humda gani pan ahan ba phase gi ne kap to ko hokre ngasi Assam Rifles Battalion Churasanpur sector na IGAR South ke miang makada drug abuse ke mayokda awareness drive ama Churasanpur Fairjol amasung Bisnupur district ta pangthokre awareness drive adu local ge miyosingda drug abuse na haksang amasung samas asida manghaliba sing adu khanganaba online da pangthokibani Narcotic Affairs and the Border na police station ke timamana ngarang August ke tang taratru ke nungthinpung mari makhairom tabada mioi anidagi KG kunmari henbege WYW sing mioi anidagi phagakre WYW sing adu National Highway number 2 lambi ke manti prokida leiba News Secretariat Weldi ke get manakdagi state amaga atopa state amaga drug lalonaba drug trafficker anidagi phagakibin Hairiba nisagi polamadu moredagi puraklaga Bisnupur district ke kwakta da pekna chingba toraba matung Dimapura punanabagi damata tara truck number na NL01G 7464 da purakpane aduga pharaba mioi ani aduna MD Abdul Zoinul Tahini Pumapan apokpa MD Abdul Zabar amadi atopa mioi amagane WIW sing ado bandal kunthongna yomlake aduga tablet masingna lak anirom oigani thauduga saga mari lainana na police station da case ama register tawkhre hairi nakalo maramda ngase ayopung mapam makhairom tabada custom division Imphal ge anti smuggling unit ke officer singna kaksing lamkhai dege kezi mangarong ge amphetamine tablet lising yang khairom phagakre akana bapau ama phangbadage hariba anti smuggling unit ke temasna mioi ama higong masugi Dulux polyputy haina thaba cement bag ama puraka lakpa ubadage mahake khaw adu sek tawrubada brown color ge 3030 export quality thaba packet home amadi amobu machu ke packet adi yaurambadage madu hangduktuna yemlubada amphetamine tablet oramane tablet sing adu lupa koti mangarongge oigini madudagi mioi aduga mana purakhiba tablet singa punna phagakhi pharaba mioi aduna HL songkhonga mate chai kuntramathoi apokpa HL khaikholun mate kawi tengnopon bazar dagine mahaki mathakta NDSP Act 1985 ki janaba section ge makada case ama register tawkhre hairi Lakadariba Manipur Bidhan Sabha Mikhange Mamangda Atubada Council ke local body election Pangthok Pidrabadi Mitam Miamga Kusanaduna Makan Makakea ge Democratic Oiba Khongjang Kea Changsilagane Haina Lilong ke Imphal West Municipal Council ke 1/5 ke councillor Arambam Ormila Devina Phongdokre Wabamase Lilong ke Imphal West Municipal Council ge Mir Singh Amadi Miamga Kusanaduna ngase Lilong Chading Dalaiba Council ge community hall da wakan bikpam phamke wakan bipam aduda sarugya khibe councillor Ormila Devina phongdokhibane Ormila na hai council singe mikal achi sai esge February da pangthokadabani adubo COVID-19 laisana maram boidaga yaithokibane mikana se pangthokdaba asina urban singda
लेडिबा मियामगे ओइनदि हिरम खुदिंगदा अमांगबगे अमांगमना पिकथले सेंटरदगे काउंसिलदा थादरकपा फंडसिंग मतम साना सिजनबा ngamdabage makatana fund loktaba yadaba amadi lagliba fund hankiba kya su yaure maramasina local sal government singbo namthabiganu athubada manipur lengana council mikhanta pangtongnaba notification thokpio miyamge apamba asi athubada thabakta ontokpidrabadi lamnamasita leidiba town kuntareke council abadi misam miyamga khusanaduna democratic oiba khongjang sing changselagani haina ormelana phongdoraki अखोई जनरल इलेक्शन की मांगोइनना हानदगी येथोक्तुना लाआबा अखोई काउंसिल की वोट से मसी हाना तौबियु हाइना अपील तौजबनी मरमदी केगिनो हाय मतमदा सेंट्रल दगी थादरकपा अखोई काउंसिल की फंडसिंग से लोकल बॉडी की फंडसिंग से मतम चाना सिजिनब ngamdabadagi amadi makhatana lokthaba ngamdabadagi फंडसिंग जे हनगिगदब फन्याम यावरे हनगिबसु यावरे अखोई प्रजा सिंग सिजिनगदब फंडसिंग जे लोइना मांगहल्लेबा अदुना अखोई काउंसिल अखोई मसा काउंसिल मसा मसा की इनकम आई लेजदब सिंगसिददी अखोई सेंट्रल दगी लाको फंड हनगिबा बजे प्रजा की सॉर्ट दुगी मतिक सुई सुगनो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के मनुंग चना लेबा कक्सिंग खुनौदगे वांगु ताखिबा इंटरविलेज रोड दगे कालिकालोक ताबा लंबी असे डॉक्टर के मुक्तासना सोशल वर्कर सेरो अवांग लेकाई दा लेबना नोंथादुना समजनबा हौख्रे हाइरे डॉक्टर के मुक्तासना सोशल वर्कर ना ममांग थक्तगे मियामगे याइफनबगे नबक्ता पंगथोक्तुना लापा थबक थरोंगे मनुंग चन्ना कक्सिंग खुनौगे मियामना लवु सिंगु तौबा ngaagi farm tawbada chatoksa sent tawnabage yamna maru oikraba lambi asi kongkut mayam leirakpadage chatoksa sent tawbada khudong sadaba kaya mayong naduna lakhe miyamge awaba khudong sadaba adu yenglaga kilometer anirom sangba lambi asi nung thaduna samjin bane hairi matam kuina yangsim pidabadage phibam soklaba lambi asibu doctor ke mukta sanana samjin bibagi damakta maikai adumgi miyamna thagarpa sophongdona rakhi hairi covid pandemic ke matam asida masagi chahi 19 dagi humpumanga phawbagi manungda leiriba miyamna e bibagi tangai phadaba kya amadi status ge tangai phadaba e ge award pa Lainadanaba Miyambo Wakal Tahanaba Pandamda State Blood Cell National Health Mission Manipuna Nehru Yuba Kendra Sangatanga Kusamladuna Nomage Oiba Voluntary Blood Donation Awareness Campaign Ama Ngasi NYK Sanapati Sangathan Amati NYK Sangathan Kangpopika Kusamladuna Mapamanida Pangthokre Sanapati ge Oina DRDA Hall Sanapati Aduka Kangpopiki Oina Kolep Youth Club Community Hall da pangthokiba Tharomaduda State Blood Transfusion Cell State Health Mission NHM ge State Program Officer Dr. Ais Khamkhanpo Simte DPM Senapati RK Elizabeth NYK Senapati gi DYO Mrs. Paulina Monsang Network for Economic Welfare Service Kumbige Secretary KH Nilachandra Association for Voluntary Blood Donor Manipur Thawal Bronze के सेक्रेटरी नवकुमार टीसी अमदी NICM मणिपुर के स्टेट मॉनिटरिंग कंसल्टेंट एके कर्णबी सरुप यादुना EP बगे तंगाई फदबा अमदी ईगा मरी लेनबा लेना लायों के आगे मरमदा मियामदा वांगाखे थौना फना लेबांग मियाम गिदंबक कथुक्तुना लाखिबा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट साफम कंगलेपाल मैते करंबा पॉलिटिकल पार्टी दा याउगदबगे हाइबदो मियामना सितंबर थादा वरेमनरगने वाफम सिंग असि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सापम कंगलेपाल मैतेगे नोंहा थोंखोंगदा लेबा मसागे यमदा लमलाई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी गे मनुंगदा लेबा हल्लमान मयामगे ओइबा मिफम अमना वरेमनखिबदे ngasi pangthokiba mifam aduda Sawmbong Gram Panchayat ke ex Pradhan Moirangthem Oibi Santi Pundombam Gram Panchayat के ex प्रधान इरोंगबम रवि मैते नोंगादा खुलगी अहल फैरुजम बोजेंद्रो यांगमपोकपी खुलगी वेटरन पॉलिटिकन कैसाम धनंजय अमदी चाना खुलगी लैसांगटेम इबो हनबिना प्रेसिडेंट मेंबर ओइखी ngasi pangthokiba mifamna ahal luptin lamlai haiba lamlai maikege wakalont manaba ahal laman singge oiba anoba lup amasemki
Nauna sapongdiba lub asige oina Laisram Ragumanibo convener oina khale loinana Naurem Zibant Yangang Popi El Ibohanbi Chana Lauriam Yaiskund Chalo T.S. Helland Nongpok Hiroka Amadi Huidromp Lokont Jingnum Kokpo Ko convener oina khale ngasi pangthokiba mipam asige khwaidigi maru eba warepti ahal luptint lamlai ge pautang makada lamlai mapari thagol lupna September thada thabumpa ama chupna lamlai assembly constituency ge polling station nipumakta akhanaba survey ama pangthoktuna political activists sapamba kanglepan maitaina karamba party da yaugani karamna mikhal thengnagani haibani sabba adu constituency asige manungda leiba tongan tongan ba kanglob amadi voter listing taramangaga akhanana watana duna warepnagani hairi Afghanistan ke Kabul da leiba Indian embassy bo ngak seleba Indo-Tibetan border police ITBP ge president yauna embassy ge staff loaduna ba Indian Air Force C-17 transport plant ani Kabul da paishin krai Indian embassy adu Taliban su yamna section yangsele hairi India da chaningba Afghan singbu visa piriba Sahir visa agency da Taliban na red to krai Indian nipumanga pugadaba IAF aircraft ke ahanba beds ngarang Taliban na airport ta lakpa ki lambi da thatuna chadan ki de hairi airport ta housing charang na bathok lebane foreign minister S Jaishankar na US Secretary of State Anthony Blinken ga wari sanabadagi ngasi ayug India masa singadu Kabul airport ta thuklakre matungda ambassador Rudrendra Tandon yauna Indian mission member chamaga kunt IAF C-17 Afghan air space thaduktuna Gujarat ke Jamnagar da thunglakre haire khudong sadraba matamda Indian Air Force na lokaleba thabakidama ambassador Tandon IAF thagapa phongdoke thau halaba matungda aircraft adu delegidama pairakre Himalayan Mountaineering Institute HMI Dazzling Sinduna Azadika Amrit Mahasab ngasi New Delhi da Defense Minister Rajnath Singh ana haudokre ngasi ge thauramadu Sikkim Himalayan da chai asige April kunmanga da pangthokiba a climb a ton ga mari lenana tawani hairi Group Captain Jack Kishan ge lising makada mountaineering chamaga kumangana Mount Renok, Mount Free, Mount Bishi Roy amasung Mount Palungda climb aton pangthokibani square feet lisang taret sa mga pagsauba amadi kezi humbudra mga lumba international flag ama samudra deke feet lisang tarataruka chamanga wangba Mount Renok tasin katkibani national flag singkatkiba mapam adugi maming Sikkim dage ahanba freedom fighter Trilochan Pokhrel haina thon kre Magbu miyam na Gandhi Pokhrel haina nungsina kaunaki Asia Book of Records amadi India Book of Records ke matugina maduda singkhakiba phiral aduna khwaidiki sawa Indian national flag ne hairi te maduna Surya Namaskar lak ani lising yangkhai mathurak leptana pung humbudra nithoi pangthoktuna world record amasu thamke Group Captain J. Kishanna Indian National Flag ki replica ama Defense Minister Rajnath Singh ada kudol tangki ngasigi tharamadda Defense Secretary Dr. Ajay Kumar amasung Defense Ministry gi senior officials singsu saduya ki hairi Housing Arobada Maruiba Pau Amona Pizari Union Minister of State for External Affairs and Education Dr. R.K. Ranjan gi Jan Arsivat Yatra ngasidagi hawkrai Urban Mission ke makada khangabokta paikhaliba project sing Union Minister of State for Steel and Rural Development Sri Phagan Singh Kulastina yangsinkre Municipal Council singi mikhan Bidhan Sabha mikhan mamangda pangtok trabadi kongjang sangsilagani haina Rambam Ormilana pongdokre Azadika Amrit Mahasab Defense Minister Rajnath Singhana ngasi New Delhi da haudokre Image PAODAM ngasigi de matang kasida luijere meng tabiri bisang ba amaka hana kurumjare